Hello guys and welcome naman sa panibagong video. Ngunyan on the way po kita sa Tagas Boulevard. Nasa Rosa Sikatasin, pinapasyaran kan mga taga-party. Adya, maduman kita sa Tagas Boulevard. What's up guys, and welcome naman sa panibagong ng video. So for today's video is magtatrampo na Bicol. Yan, as you can see is located muna kita sa Tagas Boulevard. Yes, diyan sa Tagas, San Jose, Camarines Sur. Kasi ano yung Dewa. Sige ha. Halap. A few moments later. So yan muna guys, makairiba ko na. Say hi boy. Wap. Jet jet. Anong ginagawa mo? So igdi na part na ni guys is matiklom. Digdi sa video recording na ginagamit pa. Pero yung digdi mahihiling ang dagat. Di man, yun ang mismo Boulevard. Yeah. And digdi po ang tigtatambayan ng mga tao para mag-relax and enjoy the view. As you can see, yaman po kami. And yaman po si Uncle Buti, siya po yung naghatod sa mo. Marang tinubutan kami ni Papa. Na masasabi mo sa Tagas Boulevard? Ano, video? Ang masasabi ko is kakaiba eh. May driving pero may poste. Meanwhile, Oh, understand. I can take myself dancing. Singers pala to I eh. can hold my hand. Arugan mahiling nino guys, nagtagumbay pa kami ni pirang minuto. And mga 9:20 or 9:30, nag-uli naman po kami. Salamat guys sa pagdalan kang video. Hope nagka-idea na kamo kung anong mahihiling nindo sa Tagas Boulevard. Before we end this video is may pa-shoutout po kita. So shoutout po pala kay Uncle ko na siya po ang nag-drive paduman and pagpaulit ni. So shoutout din kay Lewis Alfred Madera, also known as Wapota. Inagdaning na po kami na mag-iwaman sa Tagas Boulevard. So shoutout man kay JB Madera na sayo, also known as Boy Boy. And last sa tugang kong si Sir Justin Madera Negro, also known as Jatya.